Acts chapter 4, 23 to 31. Okay? Acts chapter 4, verses 23 to 31. Alright? Nasarakan yun, amen? Okay. So, everybody, we'll be reading this loud and clear. Acts chapter 4, verses 33 to 31. Okay? Sabi ng Bible, everybody let us read. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. And when they heard that, come on, read. Let's pray. Lord, thank you for the message from you nga mangigan mi itang arabi. How to revolutionize your prayer life. And Lord, it is taken from this passage in Acts chapter 4. I pray that you would speak to us in a very personal way, O God. Kadagawid kam kumaapo, nga dayti nga mensahe, kat balunan mi, tapnon ti prayer life mi, rumubrubay, Apo Diyos, ken agbalin nga mas nabungbunga, Apo, ti panagkarkararag mi. Lord, help us. Give me wisdom and utterance. In Jesus' name, amen. You may be seated. The word revolutionize is to change something. No kayat nga sa unti change kakabsat kat aday iti banag nga masapol nga aramiden tayo. Tapnon ti prayer life tayo kakabsat. Kat naingal. Kayat sumot lang nga naingal ti prayer life yo. Amen? Kayat sumot lang nga nabunga iti panagkarkararag tayo kakabsat. So digitoy dagiti tips and secrets how you can revolutionize your prayer life. Okay? Kasano nga maiset mo digiti basic no fundamentals. No fundamental ko na tayo kat digitoy digiti basic nga elemento tapnon ti prayer life tayo kakabsat agbalin nga nabilag powerful. Because if you look at this passage, the background na kakabsat, there was a lame man. Ket idi nakita ni Peter na asyan. Ket kunana piraken balitok awan kanyak. Ngem ti agda kanyak itdek itinagan ni Jesus tumakder ka ket magdaka. So that miracle that happened that moment caused a curiosity to all the people around. Therefore, they gathered sa dami ng tao, nakita ni Peter, potential audience to. So he started to preach to them the message na kanyang ipinapangaral. And then, the high priests, di gijay tuturayen kakabsat, kat nakita da dijay, handa nga nagustuhan daytoy nga pasamak. Because, siyempre, maawanandan iti believers da. Maawanandan iti membro da kakabsat. Di religion da. So, tiniliw da ni Pedro, kindigiti kakadwana,
And they told them, stop telling others about this. Kasi, kunana kat apay nga ibagbagayo dito nga nagan nga Jesus. Simong bat ni Peter. At nagpintas dito kunana, no da kami ita kat evaluate nyo if we be examined this day. Dito nga miracle nga napasamak ka dito nga impotent men no kasano nga naagasan. Kunana, ni Hesu Kristo iti Nazaret, isu iti nangagas king kuana. Ket awan ti sabali nga pakaisalakanan anagan ti babaen ti langit no dilaang isuna. Di jet in preach da kakabsat. Kani di makita da kakabsat deti turud ni Pedro kunada. May isa deto di kiti adalan ni Kristo idi kadwana ni Jesus deto idi. Oo. So pinalusutan dan kakabsat ket kunada king kuada. Hangke nga ruden nga gikas kasaba hami kayaten nga mangagyupay. Mangagbipay nga ikas kasabayo. Dito nagan nga Jesus. So what they did, they went to the brethren, ket in-explain da, nag-report da, amuyo kakabsat, kastoy tinapasama, kastoy. The church prayed. Nagkararag da kakabsat. Amen? Ket makita yu ka dito, laman ti prayer da, iti elemento nga mang-revolutionize ti prayer life tayo. Kalpasan kakabsat, di nga pa nagkararagda ko na J31. Ket idi nga nakapagkararagdan, nagkintayeg daydi disu, nga nakaurnungan da amin, naggingginid. Okay? Ket napno da amin ti Espiritu Santo, ket insauda ti sao ti Diyos, nga binuyugan ti kinatured. Nadaan da ti baro kakabsat, nga tured, nga numampay, nangaganda di gito'y nga pambutbuteng. They were not affected, they did not shirk from their duty to preach the gospel of Christ. Now, there are 4 things that I would like to highlight in this passage. Kaya yung man lang nga ma-revolutionize ti prayer life yung kakabsat. Itayag naman ti ima na ti kayat na nga pumintas pa ti prayer life na. Okay. If you want your prayer life nga mas effective pa kakabsat, I'd like to show you as I highlight 4 things in the passage that we read tonight. Yung muna kakabsat nga makita tayo is this. Let me just say it in layman's term. Number 1, when you pray, this is what we can learn. Number 1, kitan tayo. Everybody read. Sino kada kayo ti mga aramid iti kasta? Dadagayam, very good. No, agkarkararag kayo, anat i-quote yung nga verse, di kita nagitayag di ima. Ibagbagam no ka, Jake prayer mo dita, anang nga verse? So kung kunam no kwa, example, how do you say it? Tap nun di kita, dadumakat, ay kas Jay gayam ko nada. So let us hear from Tita Beng, how do you say it in your prayer? Example kamanti mic na. Kita anday ka, sat no kasano, tap nun di kas tagat, simple lang, you can learn from her, okay? Apo Diyos diti nga gundaway, dumawat ti parabor mo. Ket inbagam iti saum Apo in Matthew 21:22, in all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Nevertheless, Lord, thy will be done, because you know what is the best to each and every one. In Jesus' name, Pambihira naman, amen. no? Amen! Kita yo? DJ kararag na kakabsat, ket saut makitam nga adati sa uti Apo king kuana. Makitam nga adaking kuana jay adal iti Biblia. Kasi iso iti maibagana iti kararag na. That is a good prayer life. Quote the scripture. Now, in verses 24 to 26, kita nyo kakabsad. J24, ket idinangeg da daytoy nagmaymaysada anang iturong titimek da ti Dios. Ket kinunada Apo si kati Diyos anang aramid ti langit ken daga ken ti taaw ken ti amin nga dakadakwada. Agapo tingiwat ni adipen mo a David kinunam. Amoy dating quote da from the book of Psalms. Di ba kunam Apo apay-apay nga agpungtot dagiti hentil ken dagiti umili nagpanunot da kadagiti banag nga awang kapapayanda dagiti ar-ari ti daga timmakderda. So i-reflect da jay prayer da, jay nabasa da kakabsat, ijay scripture iti Old Testament. Iso nga digiti maad-adal yung nga sa uti Apo kakabsat,
masapol nga ti pangyaplayam, haan lang ije biyag mo nga praktikal, i-apply mo pa ije prayer mo. O, kita yung kakabsat? Do you apply the Word of God in your life? Apply it also in your prayer life. Oh, see that? And then, makita yung kabsat, they applied the scriptures to themselves. Ket, sino pa yung kabsat? Alaman, kinantay man pa? Oh, Sister Celisa, anong nga verse i-quote mo, sister? Okay. I-start ko no nga, Pastor. Oh, Lord God, Thou hast created the heavens and the earth with Thy great power and outstretched arm, and there is nothing impossible for Thee. Iso dagitoy apo ti dawatek keng ka, manak Pastor. Oh, kita, isut pundasyon na kakabsat, jay prayer na, jay scripture. Kitam jay message na kunana apo, kunana. Sikat na marswa ti langit ken daga, ti panangyunat mo ti imam, ket awan imposible ken ka, ket ita apo, gapu iti dayta, dawatek ken ka digitoy. Kitan nyo kakabsat. Isut pundasyon ti panagdawat tayo. Quote the scripture in your prayer. Sinupay? Kadigiti men. Amen? Uriyan na nga lugar na uling magtilalaki. Balay man, kapilyaman, na uling magtilalaki. Alamang kakabsat. Padasan tayo man. Oh, anyone nga giko-quote ti scripture ti prayer na? Ti men. Awan? O, ala, ibagaklat tangod kada kayon nga aramiden yun ton kakabsat. Next time, addanto kadagi tayag ti imanan. Amen? Sino pa eh? O, awanan? Okay? O, very simple di jaya. Quote yan si tita, ano ba yan? Si tita Dayan. Okay. At tita Yoli. Okay. Sige, bigay mo yung mic. Pakinggan natin yung prayer niya ha. Pag nag-quote ng scripture, listen to it. Ti usually nga kakabsat no kakat apo aduman dagiti pakasuutan ti biag problema ng agyaman ak apo dagiti karkarim tay bagam apo nga ije 1 Peter 5:7 casting all your cares upon him for he cared for you amok apo nga hangkamang baybay ket iyeg ko apo aming ken kadagito ita inkarim apo nga ited mi ken ka apo. Oh, di ba? Kita kakabsat? Oh, kas ti arig na ket alaam di sa uti apo nga isingir mo king kuana. Apo, deti ti kunam ne. So itataga po iti dayta, ibagak digito nga bambanag. Amen? Kasi di apo Diyos, han na mabaling nga paglikudan ti sa una. Han na mabaling kakabsat nga talikudan. I-honor na because it is His word. Kuna na nga, di Book of Psalms ket, intag ay kano ni apo Diyos ti sa una nga nangat nga to pahingom tinagan na. Kunapay ti apo, maungaw ton ti langit, ken kastamot ti daga, ngam ti sao ti apo, mataginayon to. So, quote the scriptures in your prayer. Very clear? May kadwa. Number 2, how to revolutionize your prayer life. Number 2, eto, basahin natin. Number 2. Everybody read. Yan. Sa pulem ti church, sa pulem dagiti kakabsat, kat makipagkaysa ka ti prayer, wano, ipadanon mo ti prayer request mo kadakwada. And that's what we do in our prayer meeting. Oh, kada kayo nga kakabsat dita live stream, we appreciate you sending us the prayer request. Because you can pray for it on your own. But there is a church that prays to God. So pray with God's people. As you all know, anat na pasama kakabsat. Bulitak mga basaan, Acts 4:24. Agore ka, di verse 23. Kuna na di 23. Ket idi anawaya-waya andan. So, pinalubusan dan kakabsat. Aya, naareglon. Awanen. Napanda ka dagiti kakadwada. Oh, anat pangawag tayo ka dagiti kakabsat ti apo, kakadwa. At kakadwa tayo. Anat nagkakadwaan tayo, umuna, gapuken Kristo. The blood of Jesus Christ, so nagkakadwa tayo. May ikadwa, gapu iti panagserbi iti apo, kakadwa tayo. May ikatlo, gapu ka di panang tungpal ta iti pamili ni Jesus, the Great Commission, agkakadwa tayo iti dayjay. We are in covenant with one another to fulfill the spirit and letter of the Great Commission. To go and preach the gospel, baptize them and disciple those
who are believers of the Lord Jesus Christ. So agkakadwa tayo. Hang agkakadwa laeng nga, kakadwa tayo nga magmagdahaan o dikat adda kakabsat itinestablisar nga gapo daytoy panagkakadwa tayo. Isu nga no, adda digiti parikot tayo, adda digiti kayat tayo kakabsat nga ibagati apo, nasaya at kakabsat nga ipakamutay ka digiti kakadwa tayo. In our church, we may be many, but we make sure that everyone should be attended. Why? Because we have our care groups. So nga kunak itay mo na nga gundaway, please take note of that. No nakita yo nga DJ mesa nga member DJ care group yo kat a DJ prayer list, please message them so you can update. Amen ba mga kapatid? Unam, as pagarigan, kumusta brother? Nakita tay prayer request mo. Ijayan ta prayer list itay prayer meeting. Kumusta ka brad? No adda iti mabaling nga maitulong aguni ka natta. Hangka nga agal-alangan. Makatulong kam lagi di, we will be willing to help. Day tinapintas nga inayon tayo. Just let us know if there is anything we can do to help brother. Please let us know. May we be a blessing to you. Katno ko na, ala brother, dakkel nga banag, apresyar ta kararag mo. So, let's continue to pray. Expectaran brad, we'll continue to pray for you. So, pray with God's people. Do not underestimate the power of united prayer. Sa bali kakabsat, di jag kararag tayo nga personal, going to our closet, di ngamin. Closet prayer nga makuna. Amoy closet. Sorry, nga close kakabsat, awan di makaisturbo kung ka. Ni mama iditi closet na kakabsat ka si army kakabsat. Iso nga, permi pa ng dalos na kunana kadagam kiniglan iti. Hangkay nga grugit-rugit dito, nakadaldalos, mabali mo pa nga dilpatan tabaw kunana, pambarak mo ta dilpatan kakabsat, di ba? Ngam kunana, deto iti altar ko ngaming kunana. Iso kano ti pagkarkararagan na ti alas 4 para bangon. Closet di jay, sabali mo ti corporate uno church prayer. So as members, deto church kakabsat, inted iti apo, tapnon for the purpose nga makapagkaykaysa tayo iti panagkararag. So nga praise God, taure amok na nabambanog kayo kabsat, naki-prayer meeting kayo. Dagiti na duma, though you are in the Zoom, though you are in the Facebook, you are not just here to attend the service. You are a part of the service. Ante lang nga imay nagatendar, nagpakita kakabsat. No diket parte tayo, deti maaramid nga gimong. Kat ana deti gimong tayo ita, prayer. Iso nga amin tayo kakabsat, nakipagkararag because we are a part of the service. Kuna na di Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, kuna na, shall humble themselves, my people. Hana ko na di nga, if Bacareños, di ngamin. Balin naman ka kuna, if all the Ilocanos, pero no, my people, is specific. My people, we are the people of God. Datayo kakabsat, iti insalakan iti apo. Naisurat tinagan tayo ti libro ti biyag jay langit. Inurnus na maysa nga kagimungan. Amen. The HBBC is not just a church, but it is a family. A family of churches. A family of churches here and abroad. You know? Because of that, we are the people of God. Hana ko na ti apo, if the Ilocanos, no. Hana na iraman kakabsat ti aming nga Ilocano, my people. Hana ko na, if the Filipinos. Hana ko na, if the Americanos. Hana ko na, if the Koreanos. Ano pa? If the Japonenos. And the Sanglainos. Bano ko na, if my people. So da tayo, obligasyon tayo, nga makikamayat ti corporate united prayer, iti si bubukil nga iglesia. Dito verse 42, makita yung kakabsat, tinapasamak, Acts chapter 2, verse number 42. Kita nyo tinapasamak kakabsat. Idi, nabaptizan 3,000 souls, na inayon ka DJ 120, iji upper room. So, 3,120 dan. Okay? Anat inobrada kakabsat. Verse number 41, the Bible says,
Then they that gladly received his word were baptized. Verse 42. And they continued steadfastly. Sanda nga binaybayan. Amen? Sanda nga pinabayaan, kakabsat. But they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Well, they may not be able to gather as one under one roof because there was no building to accommodate the 3,120. Amen? Oh. And there was not enough space maybe. So, what they did is, they have their care groups. Di may nga balay, mabaling nga 5, 4 nga pamilya ti agtitipon, nga agkararag. They divided themselves into care groups and prayed for the agenda of the church. In kararag da kakabsat, they general nga agenda iti trabaho iti apo. They prayed for the apostles. They prayed for the leaders of the church. They prayed for the ministry of the church. They prayed for the members of the church. They gathered together. Oh. And you know, obserbarin nyo kakabsat yan ti Bible. Is it not? Manipod Old Testament, naging ganat New Testament. Adda ka di pay, adda ka di amakita yo, nga nagmaymaysa dagiti believers nga nagkararag, nga hana sinumbatan ti Apo. Do you find any instance in the Bible nga idi nga agtitipon dagiti tattao ti Dios ket nagkararag hanga dinengeg ni Apo Dios adda kadi? Awan. From the Old Testament, uray isuda kakabsat, there is scattered abroad. Ngem no agpulang tiriknada ti Apo ket mapanda di templo ket they come and pray. The Lord brings a national revival and restoration of their land. In the New Testament, uray persecuted da kakabsat ikarkarigatan dat mapan kadagiti kakabsat dagiti kakaduay ti pamati tapno agkamayet dati kararag. And God accomplishes great things through these corporate prayers. Isu nga kas members kakabsat, ma-realize tayo kung maitata. As a member, it is your godly obligation not only to pray personally, but to be with God's people in prayer. So how do you revolutionize your prayer life? Pray with God's people. Number 3, kakabsat, nga makita tayo dito'y passage. Number 3, let us see. Okay? Basahan tayo amin. Go. Dayjay. Dito yung kat ijay panagkararag mo. When you pray, okay? Hanlaan nga dijag dawat iti Apo, iti dapat nga ramen ti prayer mo. I-revolutionize mo. Okay? Spend more time, ikam tiyempo na, iti prayer mo, ti panangi praise mo, ken panangi glorify mo iti Apo. Okay? Kitan tayo kakabsat. Acts 4:24. Ket idinangig da daytoy. Siyempre, nag-report ni Peter, ay akas titi na pasamag kakabsat. Di agkararagdan. Kunada kuma asigod ide. Apo, kunada kuma. Kastoy, kunada kuma ngamhaan eh. Umuit mo na kinaramda kunada. Nagmaymaysada nga nang iturong titimek dati Diyos. Kuni ka, ikat man lang ikwa na dati kakabsat. Amuyit aramidin tayo no dete at dati kumati church. Aya, kadagkarkararag ti pastor. Amuyo ti dapat nga aramidin yun ako kakabsat. Isa uyo. Kasi alangan nga follow up term iti prayer tayo. Tapno may isat boses tayo. Alangan nga, okay, tumakder tayo kakabsat. Surutun dakab, kararag tayo. Apo Diyos. Ikararag mi. Dagiti na COVID. Hindi po ganun tayo. But when we pray, at the leader, di nga min, kakabsat. Anang rod mo ti pasot mo? Yes, Lord. Amoyo dapat no kararag tayo, gumgumloong ti yes, Lord, dito eh. Tigiti nga min, dadumano ka no, pipray, di pastoron kat, di panunod na kat, kwengkwentat utang. Pampanunutan na kakabsat, dete si Dana to no agawid. Uno, di parikot na ti problema na kakabsat, haan. Masapol nga, numampay hanti, agigidan nga, agtimag iti Apo.
at damangi daulo, ngem in heart and spirit, oray da kay dita Zoom, kandida Facebook, masapol nga makiayong kayo. Kunahan nga di Biblia. Anak ko na di Matyon, di ko na jay, nuti dua ket nagagri ko na ka. Nuti dua ket nagtulag, iti may nga dawatan dati apo, maaramid to. So masapol, nga di pa nagkararag ti pastor, at damot makianamong. Kas na ti arig na, okay, ti makisarita kin ni Gob. Siyak ti agsao, pasarunungan nyo O, di ba kakabsat? Di kat adamang ipig sa di imbagat kasi adult supportive. Kalati arig na kumagat no, petisyon tayo, papirma tayo, di ba? O, papirma. Mapanak ton, Gob, ada request me. Ano deta request mo, pastor, kastoy kumagat kastoy. Masemento kumatabaybay, Gob. Kat, api kumamat nga dinggag mo't deta boses mo mo't, Gob, nakapapirma akne, 5,000 nga umilit nagpirma, petisyon na me. Kat grantan na kakabsat at agasam ta 5,000 nga nagpetisyon. Kastamot kakabsat. Okay, tuloy tayo. So, inturong dati timek dati Diyos, ket kenunada, apo si kati Diyos, anangaramid ti langit, kendagang, inacknowledge dati apo, di ba? Kumbaga ket inacknowledge dati bileg ni apo Diyos ngayon muna, praise deto, praise. Ti praise kakabsat, ti kahit na nga sawan, recognizing, kabilo man di meaning na pala. Praise is recognizing and acknowledging Him for who He is and for what He has done. Panang-acknowledge. Di ba? So, itandudom. Nangaramid ti langit ken daga, ken ti taaw, ken ti amin nga dakadakwada. So impraise dati apo nga imuna kakabsat, inacknowledge dati Diyos. When we do this, listen, kasano nga baliwan na di prayer life mo ka? When we do this, it puts our problem in perspective. Imay kati apo nga nagdagsen ti riknam, ngam idirinugyam nga idaydayaw ti apo, nalusaw di problemam. Gaputa nagdakkel ti panakakita mon kini apo Diyos. Napukaw tay danag, DJ pelang praise. Iso daytoy iti naisuro kada tayo nga adoration. Going back to the basic kakabsat nga talaga, uri na bayag ka nga Kristiyano, agsubli ka di basic nga talaga, adoration. To adore God, Lord. Kalati kararag ni Sister Rita tayo kung nanaapo, pinarswam ti langit kan ti dagang. Kaladete, devotion ti bigat. Diba? DJ impang ko nga comment, ay ti bigat DJ, di kalman. Di kalman gayam, kasi ti bigat kat may panggap ti the gift, diba? The greatest gift you can receive and the greatest gift you can share. Di kalman, may panggap DJ sustainer, creator and sustainer. No DJ nga minti pagpukosam kakabsat, uri kasano kadakkel dagiti kasapulam. Mapukaw di danag mo kasi dakdakkel di creator mo kun sustainer mo. Nga kung naksadyay, thank you Lord for reminding me that if you care and sustain your creation from a complex universe to a small fowl in the air, you will keep and care for me. Di ba nga absal, isok ko na ni Jesus Christ? Kat awang kanot matnag kakabsat nga Sparrow, anat Sparrow Ilocano. Bilito lang. Awang kano ti matnag, bilito lang nga di amo ni Apo Diyos. So awang kasapulam nga di na amo ita kakabsat. Kat nukas jay ti panangiruanganam ti kararag mo ti Apo. Napintas ti serrek na kakabsat, ije langit deta kararag. Enter into His gates with thanksgiving ko na ti Apo. And into His courts with praise. Be thankful unto Him and praise His name. So kung nagkararag ka, tiruangan mo kakabsat, tiruanganam, kumbaga nung makisarita kagat isut pa sa kalyem. Isut palabram kakabsat di jay. Di ba, dadagiday tao nga napintas ti palpalabrana? Mahalatamlat nga, dalaga di bagana dito, paspasakawan nak dito nga madama. Kasla palpalikusan nak dito, dalagat, Stone, ibagam kidin, anat kahit mo, ibaga ko, kuno ana, ni ana ibaga maun. At akong kunana, nagpintas ti bag musika akong kunana. Di ba? Eket awan pagatang kutkok, brother. Uno anak kayat mo.
So, hambat nga deti kasla anak kahit ko sa unang, palpalabraan tayo ti Apo nga, ito isot imbagana eh. Umuna ko na, come before His presence with thanksgiving, enter into His courts with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and praise His name. Kat makita yung kakabsat, isot inarami, di gajay kakabsat, ijay. Nga sakbay nga ibagada ti Apo ko ti pulong da, ito yung nga pamutbuteng kadakwada kakabsat. Napukaw, di pa nagbuteng kaputa imuna nga kunada, sikat na ngaramid ti langit kan ti daga. Agasam deta kakabsat. Oh, amen. Such prayer reminds us that God can handle our problems. No nagkararag ka, kat kas gayam ti panangirwangan mo, jay kararag mo, bale, ipalagip na king ka nga ni Apo Diyos, kayang-kaya na kakabsat, nga sulbaran ti anyaman nga parikot. The most powerful prayers in the Bible, look at it, they are God-centered. Our prayer should have more thankfulness. Ni John Wesley, may isang prominent nga preacher, kakabsat, Methodist preacher. Kat he was riding a horse through the countryside. Habang kakabsat nga agbiyahe isuna, kat adda dagiti agtatakaw kadagiti kasipngutan. Chinempuan da, and he was overcome by thieves and took every cent he had on him. That night, he prayed. Kalpasan dito yung pasamak, idinakaawid, nagkararag. No, da kayo ni John Wesley, kas pagarigan kakabsat, magmagna ka ditang agawid, tirabi kat adda tinang gundaway king ka, pinaturungan na kagat ko na, tawalit mo. Ta cellphone mo pa mo pa'y tapos tisom. Talagang minsan nga mabalin na nga alangking kang kakabsat kat talagang alangan. Kat nagawid ka kakabsat, tunog kararag ka, anat ikararag mo. Di ba? Dinggan nyo ti kararag na. Kasi, grabe, di ba? O, kunana. Dear God, thank you for 3 things. Though they took my money, they did not take my life. O, the blessing, the pagyamanan na, di ba? Though they took all my money, it wasn't much. Most of all, thank you that it was I who was robbed and not I who did the robbing. Di ba? Agyaman nag-apo ta, siyak tinatakawan, hangkit din nga siyak tinagtakaw. It's just a matter of perspective. Oh. Iso nga, digiti prayer tayo kat, apay nga da, pastor, agkarkararag, nagdagsan lat tatiriknak, baka deto iti kurang keng ka. Deto yun siguro kakabsat, ti solbar, di parikot mo, apay pastor, agkarkararag, nagdagsan lat tatiriknak, pastor. Maybe this is the thing that is lacking in your prayer. So now, you can start to revolutionize your prayer. Last but not the least, may kapat nga makita tayo kadeto yung kakabsat, na passage, no apeng ati prayer da very powerful, deto yung number 4. Everybody read? Dejay. Masapol nga ti kararag mo ngamin, saan laeng nga detay pang self-serving. Anat self-serving nga makuna, para lang ti sarilim. Masapol nga DJ daw-dawatom ti Apo, saan laeng nga agpatinggagan ka. Ngam dawatem, gaputa kayat mo nga ti biyag mo, agbalin nga blessing ti sabali. Data kakabsat ti dapat nga inayon mo di kararag mo, change your mindset. Because many times when we pray, kung natay Lord, dito ti kasapulak, dito, kung nati Apo, okay anak ko. No itid ko deta nga kasapulam, anamot nga rod ti pangusaram. Anak ko, no itid ko deta nga daw-dawatem, anamot nga rod, iti dayawak to iti dayta. Kasanumot nga rod nga mairaman ti, kasanumot nga rod ti pakairamanan to ti church, no itid cooking nga deta anak ko. Oh, di ba kakabsat? Nakatod daw-dawatan tayo ka na Apo Diyos, di amen. Amen. Pero kung minsan, puro self-serving. Natin siguro, Apo, kastoy, kung nati Apo, no itid ko deta nga edukasyon, no palipasan kat college. Oh, anang tumot nga rod, ti maitulong ta church, deta nga itid cooking ka nga degree anak ko. Pray unselfish prayer. May the Lord enlighten you with this point, kakabsat.
Kina nyo di prayer da. Lagat, let's go to the passage. Verse 29. Kunada, amazing dito kunada kat, and now, Lord, kunada, behold, kitaem, dagiti, panangamesda, uno pamutbuteng da. Ket ipaay mo, kadakwada, iti kuto, dagiti amin nga aso, kunada kade. Inlunod dagad, naginlunod dagad, di kararag daga kabsat. Haan, di ngamin, kunada, ipaay mo ka dagiti adipen mo tapno amin kumatured saw enda dagiti saom. Oo na ikang kakabsat. Dayjay nga sitwasyon anat dawatom ti Apo. Amoyo, ti Apo no umay dagiti panubog ti biyag. Siyempre natural agkararag ka. Tatang ko na ti Apo. Dinggag man tatano anat kararag na dito yung nga nasuot. Masapol nga the wisdom tayong agkararag. Kat no nakita ti Apo nga, paunay dito yung nga anak kon. Kalpasan dito yung nga suot. Saan lang ati bagbagin at pinanunot na? Dito yung kararag na very unselfish. Song batak dito yung nga kararag. Revolutionize your prayer life. They did not pray that God will crush their enemies' heads. Kunada kuma, Apo, sapay kuma Apo, ta sikat ti mang crush ka digiti nga tao. Ngamanat kunada, Apo, ikan na kam titurod, tapno itultuloy mit mga kasaba. Sometimes, we only pray that God will take us out of the situation rather than to be deeper. Kuna tayo, Apo, ikatanak, dito nga problema, uksubom kanyak, jak kaya na po. Imbes nga ti kararag mo, Apo, sapit ay ti dito nga problema, tumibkirak iti panagserbik keng ka. Kuna di may isa nga pastor, nakakatkatawa di, inistorya na nga kararag, nagkararag kano di membro na, kati kuna na, Lord, kill them, kuna na. Patayo mi da, Apo, kuna na. Smite them with hemorrhoids like asteroids. Puray ka dito, kakabsat. May the fleece of 1,000 camels fall on them, kunana. Didi ko makuto ti sang ribo nga kamelyo, Apo. Kumaput kadakwada, kunana. Gapo nga tat busor na kan sakit tinagam na kakabsat, aya. Ngamhang ko mga kasday, ti kararag tayo, amen? Dadigat ko na tayo, Apo, no, dakat problema na, lawlawagam ida, tapnon ti kastagat makita, dat kinapod, no. Amen ba? Unselfish prayer. Ijay nga makita nga, jay meekness, you are meek before God. Oh. So, as I close, napintas dito nga quotation ni Philip Brooks. Kunana ni Philip Brooks, listen. Basahan tayo. Don't pray for an easy life. Pray for God to make you stronger. Don't pray for tasks equal to your power, but for power equal to your tasks. Hanga jay bukod mo lang ti pinanunot mo kararga, Apo, ikanak ti trabaho nga kaya ka, haan. Apo, anyaman ti ited mo nga trabaho, ited mo kanyak ti bilag, nga mabaling ko nga aramidon deto yung nga trabaho. It's not just for me, but help me to accomplish the work. Oh, so nga kunam, Apo, bendisyon na kam nga pamilya, tapno digiti karuba mi, makita da ka Apo ka da kami. Di ka kabsat ti unselfish prayer. Amen? Apo, ipakitam kada kami ti favor mo, Apo. Tapnon dagiti kakabagyan mi, nga handa pela mamati, dito ibagbagami ita, kat maawatan da kami to, Apo. Amen ba, mga kapatid? O, hanamot dakas nga ikararag siguro ti Apo di kasdaya. Nga, Lord, bless us as a family, so that the people around us, we become a showcase of your grace upon them. Makita da, Apo, ti parabor mo iti biyag mi kadakwada, Apo. Lord, I do not ask this for myself alone. I ask this, Lord, for the people around us. Pray unselfish prayer. So, revolutionize your prayer life. Tuno agawid ka, I pray, nga dimket kada kayo kakabsat, that is simple nga puntos ti mensahe tayo. Kat tuno agkararag ka ti Holy Spirit, ipalagip ng tuging ka. Dito nga nangag mga preaching kat kunanto ti Apo, ti Holy Spirit, okay? Dito yung preach ni Pastor mo itay, pray unselfish prayer. Well na po. Agyaman ak di nga naadal ko, Apo. So, tunog kararag kamutan. Amen. Amot nga dete, kasla pa sa kaliam ti Apo nga for yourself as a Christian, may express mo ti heart mo ti awat ko ng Lord. Sika nga namarswa ti langit kundaga. Dedi Pastor Amayon, jak malipatan ti pasakalyen at kararag nala. Daki nga nagbasa at Bible School.
Nakangkagagkan Pastor Amayon. Anat pa sa kalyeno no, kararag ni Daddy Pastor Amayon. Nalibasan niyo? Apo, Diyos ni Abraham, Isaac, kan Jacob. Kunana, di ba? Kasi nga kanayon. Tita Mel, do you remember? Bastag kararag kunana, we come to you, God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the nation of Israel. Kasong di nga kararag. Di nga minakararag kakabsat, kat kas lang, ilukatan na, di panunot mo, di kinasiyasin no ni Apo Diyos ngamin. Napintas nga mang revolutionize. Amen? Pagkararagan tayo man ni Brother Carlot maminsan, binggan tayo man no na revolutionize tayo prayer na. Kunanan to. O God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the nation of Israel, the God of the Bible. Dear God, point number 1. Kasnala de soul winning demo na kakabsat, hindi Lunes. Kunana ka DJ witnessan na. Okay, gayem, point number 1. Kunana ka DJ soul winningan na. Okay. So, anyway, revolutionize your prayer life. And all of God's people say,